Qoqo siyakhuleka koKhumalo komntungwa komblaze komzila zikaMashobana abadla umuntu bemiya ngendaba. Osigaba sikamdletshe bathi abasekuza abafokazana bezubuthaphuthaphu. Sikhuleke omkhulu umdlumo oyishaya amatshelo seqamagade swaphindelela omhluzi wenkomo namafutha. Sikhuleke omkhulu usichitha iqinile eqingada aphindela qoqobala. Angeke ke ngithanda ukuziqeda insizwa ke futhi ke kodwa kahle kahle usiko lithi ke vele ke insizwa ziqedwa. Bayazi ke abafowethu. Lapha ke sisendaweni yakaKhumalo ke sisendaweni ke yaseDriefontein ke kwaKhumalo lapha engidabwa khona ke komzila zikaMashobane. Emsobotsheni ngihlela ukwenza umsebenzi la ukubonga idlozi umsebenzi wokubonga ngapheko ukusinda ingozini kade saba abantu abagejwa ngezibhamu saba abantu abagejwa ngakho konke ubuthakathi obukhona emhlabeni manje ke sengithe no angibonga ngilibonga idlozi bonke konke ukuthi ngize ngikhule ngize ngingaka nje ngilokhu ngisingathekile bangivikela abantu abadala amathonga wakithi manje kodwa ngithe ngisacabanga lokho base bathi ke abantu basekhaya kabadala bathi cha angikwazi ukuthi ngathi ngiyabonga ngingakenzi umsebenzi ngempela okumele ukuthi wenzakale ongawo ukuthi ke njengoba thina ke njengoba nguKhumalo nje besisabhilonga kwaMtshali kwaMantshinga kwaHlabangane mangithi ke lapho ke kwaMtshali bomama ke sibathathu ke sinqome esifuna esisodwa noma oyedwa sekandlule emhlabeni kodwa ke kufuna silethwe sonke kwaKhumalo sibhilonga ngokuphelele ukuze kukwazi ukuthi ke ngikwazi ukubonga ke idlozi lilonke ngoba phela noma sengibhilonga kwaKhumalo akusho idlozi la mama alisangiphakamile lona liyaphakama lona ngayo yonke indlela kodwa ke kufuna ngiqale ke siqale kwaMtshali silethwe kaKhumalo ke ngosiko bese ngikwazi ukuthi ngithi cha no ngiyabonga ke manje ke dlozini manje ke la uSithembiso uKhumalo umntungwa lo Mful'ongashi ophinde ephile ngokuthathisa abantu incwadi zokushayela phecelezi driving school sifundisa abantu ukushayela ephinde futhi bene recording company ekuthiwa ke iBull Record mina kumaqhuzu ke loyo ke uphetheke lawo makhampani ke manje ngisho ukuthi ke cha la ngaphinde ngikuzwe nje amafala kahlala ilona khishi lami ke leli ke engigaye kulo ke umusic bayazi ko produce ukuthi mase ngithi ke ngigaye umusic mase ngithi ke ikhishi lami ngisho ukuthini bayazi leyo language bayazi ukuthi ngikhuluma ngani mase ngithi ke cha la ila ngiphekela khona umusic uyathandwa bafowethu umusic iwona siphila ngayo emhlabeni omnandi okwazi ukuthi ngisho uphethwe stress uphinde ukwehlise konke ke okusekhanda manje ngisho ukuthi ke la ekhaya ke siya prepare ke konke ke kumele kwenzakale kufuneka namavelve itofu ngoba manje sihlushwa nawo ugesi khona ivelve ivuzisa ihasi la manje kufuneka yona nezulu libi asikhona ukubasa phansi phela umqombothi ngoba phela usiko lithi umqombothi wenzelwa phansi kodwa ke asikhona ukwenza lo ngoba manje ke si limited ngesilungu manje ngisho ukuthi ke asibonge ngithengele for lo msebenzi manje ngithenge ngathi kuyashota futhi chorus yani futhi khona namabhodlela cause ngithenga amabhodlela amancane amabhodlela weyicwicwi yabona manje nasihamba uMful'ongashi lo uDJaynoice lo angikanje ngiqale kahle lento uDJaynoice aka Mful'ongashi okusho ukuthi ke la sisafikela isimo sokuthi ke manje ufuna ukuthi ke kuyothengwa bathi mabangicorrect bathi regulator mina ngazi ukuthi into yegas lokho engikwazi so and then
kumele kuyothengwa yona ngoba manje kuthola ukuthi ngithema futhi kube inhlanhla nje or kusebenza uNkulunkulu ukusenza idlozi ngeke ngize ngikutshela ukuthi isheshe izwakale lento because bizodala umonakalo because ukulika kwegas while umlilo uvutha ingozi leyo enkulu futhi bayazi abantu abazi ngechemical ukuthi kwenzakalani so kwakuthi kufuneka uthenge igas because kwenza umqombothi for umsebenzi manje ke njengoba kusenza umqombothi should umsebenzi awaqala but manje uyabona if ever sizoqhubeka senze le regulator le evuzayo ngalimali inqwaba yabantu uyabona kanti umsebenzi besithi sicela indlela enhle besithi sicela ke ukulethwa ngesiko kahle kwaKhumalo but manje kodwa izindasihamba kahle bese ka ama specialist athi ke no kushuthi kahle idlozi alivumanga kanti ubudedengu nje bethu yabona so kusikose ukuthi sihambe ke sishaya imoto ke manje ke sePietedief sisempumalanga eTriffontein ekhaya lapho ke ekhaya ke la kuphuma khona umndeni kodwa mangathi ngiyekulandelanisa kahle ukuthi umndeni wakithi uphuma kuphi kungaze kushonilanga manje kasiyibambe nje ukuthi besisekhaya eTriffontein solumkhize manje sizobuzoba umsebenzi nakhona kusamele kusuke phela kiwe eThekwini la uzoqala khona umsebenzi bese uzeke ngapha ngoba phela funa sisuswe ngalesilethe ekhaya so la kuyothengwa lento nezinto bezishoda because bezishoda nango khona into kulolu immese ekuthiwa ke imlalasi masubiza ke so ku like siyothenga lezo zinto njengamanje ke ePietedief and then nizobe nikubona konke sobe sikwenza ke ekuzobe kwenzakala ke for ama arrangement omsebenzi nengixolele bafowethu inkabi cishe ukoma ngithi manje ukukhuluma bese umphimbo bese uyoma namanje kufanele ukuthi besiphinde ingcele ukuthi ikwazi ukuthi relax ngoba phela ama camera lawa aphinde sithuze phela thina siphinde sibe kakhulu amaqaba ngilona ukuthi iqaba lelingene deep okushuthi ke bafowethu ke la into engizama ukuyichaza ukuthi ke cha sofuna ke regulator ke khasi ukuze kuzokwazi ukuqhubeleka ukuthi ke kwenzakala ama arrangement ukuthi ke kupheka umqombothi and then ke bese ke umsebenzi uyaqhubeka ke kube ready yonke into so siyabonga danko inkabi siyabhathwa manje ithathe imoto yaseGoli azoyiletha ekhaya le moto thina phela sithanda kakhulu izinto manje ke senza into ekuthiwa istance ukubeka imoto phansi ukuthi futhi ke mina according to mina nginalento ukuthi imoto mayidrotshiwe vele more balance because ngithanda speed so siyabhathwa ke manje ke laphana ke ngoba manje ke sisiphuma ngendlela ebengakaze ngingene ngayo mangifika so kanti futhi nemvula ibingakabi so manje sengine-experience udaka ke manje senginenkinga ukuthi ngi-experience udaka ukuthi ngikwazi ukuphuma udakeni manje isingene edakeni sikhombisa ukuthi sifuna ukubhathwa lakhi leyo ke injini inkulu kakhulu amandla amaningi yakwazi ukuphuma
sahamba ke safika ke eshop sofuna izinto bezishoda because ngeke ngarealize ukuthi okhona utshwala bebushoda beyiqwiqiqe ngoba neyiqwiqiqe bafowethu iphathe imandla ekufuna ziphinde ithole ugologo alright bese ke thola utshwala bese futhi kufunakala namabhakede khona amabhakede la ukuthi mawukhipha utshwala ngoba phela ngeke ngivele ngikhiphe ngokuthi fuhlu bonke ngaphandle ngagcina iblahleka futhi ngagcina kusuka impi because of bang ngifuna ngikhiphe ngazi ukuthi ibhakede lisophumela egroupini kanje ibhakede lisola kuphumela egroupini kanje kanjalo ukuze wonke umuntu mayehlisa ukudla ngoba kahle ngeke sithi utshwala but sithi iphuzo zokwehlisa ukudla ngoba phela sekudliwe kuzokwazi bese kuyehliswa ngomawe angithi futhi ke kusesama phela nemanje ke sangena safuna amabhakede ke kodwa phela ukhumbula ukuthi sisafuna into ngempela phela ngafuneka amabhakede ngafuneka utshwala obushodile but into ebalekile ukuthi umqombothi kufuneka kube khona iyona into ebalekile kungama konke akwazi ukuthi ngingenza umsebenzi bese mina ngigijimisa iqwiqo ngigijimisa ukuthenga idurayo into ebalekile ingenzakala akona umsebenzi la ibrayi so mina ngifundisiwe ngitrainiwe ekhaya ukuthi ke usiko wenza show ukuthi qala into zosiko before uthenga izinto zokubuka thina phela sifunda sothanda amehlo kulungile kodwa ke ilokho nje ngizakuchaza ke bafowethu yaphela njani lento lezi ngizofaka utshwala yabona amabhayida amancane ayanda khona lawa ngaphela sepha kanjani lawa ngaplastic lawa ayanda kumfana ama ice bucket ama ice bucket awekho white cuma saja now the white itu okay throw the space throw le amel throw ya la sa oh itu semua nama open it now mana try this down okay it tries between logo nje manje lokufaka logo nje manje lokufaka 119 alright
ibhasi lephumelayo. Manje xa unanda uvula la uzokhona usikadlala lo. Yeah, kodwa manje angithi yafuthi ivusa nalo. They call it a regulator. It's a regulator. Ngekuhlala. Yeah, ngaphinde khohle legama lo. Ngafe ukuthi into yehouse la. Into dengane, into yehouse. Into yehouse. Sitholile ke regulator. Abafundile bayazi di regulator. Ngiyohlezi ngiphakamisela because ingaffectile kushiwo wathiwa akusinto yehouse but the regulator. So sitholile ke njengamanje ke besendleni ukuthi ke siya salon ufuna ukuthi ngesalon ngiziprepare ngibukeke ngibe insizwe ebukekayo intombi ke zithi ke zona ke insizwe ekunde emacileni angazi kwasha kwacima inini ayi ngihlangene mina hayi so kwendo bomamazi mina nje kodwa nje ngusho insizwe kufuneka ibe clean insizwe ikhetha ekuthandayo insizwe mayigqokelo ngisho insizwe igqoke iskin jean makuyinsizwe insizwe mawushaya spam nje ushaya spam egqoke iskin jean akusho ukuthi phela insizwe kufanele igqoke ibheshu mhlambe cha siphila ku generation yamanje ngiziprepare so that ke sizokhona ukuthi siphumeke siye eThekwini kusasa ngoba siyaphuma kusasa kuye eThekwini intuzuma bomama kwaMtshali kwaMantshongo ahlabangana kwaGalakasa njengengonyama ukuqala khona umsebenzi omalumeke bakwazi ukuhlabela basifake ngiphandle nona so ngizolokhu ngichaza nje kancane and then ke emva kokugunda ngicanga ukuthi kuzobe sekupheleleke ngoba ufuna ukuthi uphinde kulanda ubaba kanti ke akusinkinga ke leyo uzolanda ubaba ke ukuthi kulungiselele kuhambo lakusasa siyabona Yeah, singala konzala. no mina phela ngiyazi angifundanga
Ala uthi bakudala basaphetha ama computer. Jam nangizwa. Uliteke ngani itafula? 200 or yilona. Uliteke ngani itafula? Ngisho bathi itafula liyadeka lo DJ. Khona ama CDJ 450 khona yilona. No, mina ngibhukiwe. Uyabona khona. No, ngibhukiwe. Oh, so njengoba ngibhukiwe ama CDJ awapho. Mina into efuna ngenze ukudlala iset. Yazi ngasuku ama CDJ ne. Ngasukube ilawo lokuzana ile kulomshindo. Hayi, ngikwazi ukudijela ngifuna ama CDJ. Ngasukube yiyo. La gaye wafunge. Hayi. Ngongile mase. Awona noma Nduyininde. Unantshela awunokugcola into yebena. nakubona phela FC. Kodwa inkulunkulu akuyazi. Why kumele ukuthi ngilokhu ngibafoma ngiba serious ngathi ngiziklabishi ngiziklepsi ja sikutholile ke ukudla sorry sibethileke manje ke sekumele ke inkabe zethu kulayisha so that uzophakama igauge kuvuke energy zazo focus azikwazi ukufocusa ukuthi funa zenzeni and then ke emva kwalokho ke notshwala bayaqhubeka because now sitholile into le khas ebilahleke I mean ebivusa so umqondo nayo uyaqhubeka nayo nemvula ke nayo kuyasaffecta ke manje ke because imvula mayizona kakhulu the more inakhulu imvula ekhaya ide more imgwaqo mosheke ke more nabantu or abantu abathanda ukuza nabantu abazolekelela bangeka khona ukufika because umgwaqo uzobe vele somusheke ukuthi manje lento besiframe province sitholile right manje sina danger yekhas la leyangikisa ikhas so manje isimple because ninja and ayivuzisa ikhas ngempela kaqhubeka kaphela ngomqondo like manje sisendleleni ke manje yolanda ubaba emabilisa ubaba uNkosanyana landa uyele swamana kusasa ngitheni manje kuthele khona sibe kwazi ukusarrange kusasa la isikhathi siphuma ngaso yile shoda masiphathe and sasa kwaMtshali kawoma decide ukushare iMercedes phazanye sodaka la manje decided iMercedes because of imvula yimbi ube kakhulu so yamuntu iphansi kakhulu ngitropini so awuthi imoto le standard pro suspension yayo so iyakhona ukusurvive for isimo sala ekhaya and then manje ke siyolanda ubaba athi ngabe specify ukuthi baba ongakanani so landa ubaba manje losihamba kusasa njengoba kusho but ngizama ukusho ukuthi sishintshe imoto manje because ayikhona ukusurvive la profile encane manje nayo futhi phansi so iyashesha ukuthi ibambeke yeah so senze yolanda ubaba manje yebo baba hayi bengithi sizoma la phansi ngesikwazi ukungena kuyashelela la okay yona yebo baba silanga phansi awuthi ukukhuluma ngoba ngilishela ukuthi mawusuka le ubesiyalo mina ngikhohle babas
khehla lami. Alright, le khehla lami ke sesilandileke bathi kunkonzo omnyama ke. Ngixolise nje ukulibiza ngegama straight because ngihlonipha kakhulu ekhehla leli. Like nalo futhi liyangifrustana kabuhlungu like ayikho into engenzeka or ayikho into elingayimiseli sengize ngalimemeza futhi kwaKhumalo liyaziwa ukuthi mase kuzokwamemezwa lona ke cha liyasabela akhona lona ekhehla lineyitori ukuthi lizoba itori lithi lona lisenzani ngelikwazi livele lithi ayaqwala ngapho manje ke insizwa ke ekhehla ke leli bathi kunkunze emnyama ke ithemba lamantunga umzela zikaMashobana wathi umuntu eminyanga endaba ubheje sengoma manje kumsebenzi wonke bophethwe yilo ke ikhehla lami leli yilo beli lislusa lisitshela kumele manje ukwenzakaleni inyongo la ngigadela ngisho inyongo ikhehla lami leli lagada yonke into manje cha ngifunda ukuthi ngale khehla ngiyalithanda kakhulu futhi bafuthu so manje ke okay sifike ekhaya ke sasiyadla ke manje kodwa ke inkabe yimina ke bengakufuna ukudla ke bithi suthi enhliziyo yaminyama nje ahleka ngicorrect Yebo gogo. yakho ayiminyama Awusuba right nje bakuloya. wena yakho inhliziyo nje ngeke ngizethu iminyama Hawu manje besula nje umlomo ngalento besile besula umlomo phela. hey ndoda cha ngisho ngokutha mina kuningi ngiphethe stress ngapha yabona sefuna ukuthi hayi nakho sengibonakala ke manje sengithatha inyama zabo uvusiwe manje senginyama ke manje ngoba manje inuka kamnandi phela umama uyapheka manje ngikabona Emahle. Uthemba usicela nimlethele inyama. hayi ngisho Oh udla kanjalo endlala. ngisho yakho Ucela nimlethele inyama. phela umama uyapheka yebo umama uyakwazi ukupheka khona ukuthi upheke ecini kokupheka uyapheka ushaya kuhlunga ibhodo so ngiyabona ukuthi ubaba kungani wamthatha ngoba ke ibhodo akadingi nje ukuthi kuze kumele ukuthi kudla kuthengwa ko restaurant cha kuyaphekwa inyama nje ukwazi ukuyiroaster kube ngazuthi iphekwe yimshini Uma 36 7 8 9 10 11 is ngiyaqala udaba siyakhuluma ngenza lo kufanele ukuhlanganiswe ukuthi sikufanele sikwenze singabakakhumalo uma kuqedwa lapho sebakwazi ukuthi basikhombise impahla kuhlatshwe impahla. Alright, ikhehla lami ke la lisaletha nje ngomsebenzi ukuthi uzoqhubeka kanjani kuzoqala phi kuyiphi igcinephi. So ngikhuluma nje ukuthi ke manje ke izinto zizohamba kanjani nohambo kumele silithathe manje kuyithekwini kuzoqala phi kwenzakaleni although no malume ngale basilindele futhi nabo phela akwazi phela ukuthi ikhehla ngaphinde litshele nawo benze kanjani bona bamele usiko lwaKwaMtshali ukuthi sikhishwe kwaMtshali bese silethwa kwaKhumalo so ikhehla nje lisibeka emqondweni ukuthi okay kufanele aqale kuyiphi kodwa ke cha kumnandi kakhulu futhi kuyakhombisa ukuthi yonke into iyimpumelelo siyabona Angithi la uthole khona la uthola khona kwazi wena uthole ngayo phinde yibaba kunikeze ukuthi iphuma kanje impilo kodwa bakukhumbuza ukuthi ngakhohlwa sigadile sibukile njalo inkulumo ke ihambe yaze yangenelela deep ke kwaze kwaba sensitive ngendlela ukuthi sekuvuka amanxiba ke manje ubaba useyangilandisa ukuthi kungani kubalekile ukuthi ngenze lo msebenzi so ayithi mayichaza lento ngabona like ngizibonele sengikhulile manje ngibonile ukuthi no man ngalimala ngalendlela ngacishe ngalozo umphefumulo ingane ngezele zacishe zalozo baba at the early age
Yabona nje mangachaza indaba yeingoma ukuze kuphuma music video akukhona ukuthi ingoma ngibhale based ku story esenzakele but ingoma zaphuma kuqala ukushuthi nga predictor ilife yami before kwenzakala lo kwenzeka so uyayichaza ke indaba ke ukuthi cha lo msebenzi lo nanokuthi nje angisindanga futhi ngokuhlakanipha kwami nangenhlanhla phakathi ngisinde ngokuthi bekusamele ukuthi ngiphile nanokuthi futhi cha bengekhona ukuthi vele ngiyalimala but bekuwukuthi kufuneka ngifunde ukubona umhlaba ngelinyiso ngiyothatha izinto kancane angisho ukuthi abantu bomunakalo mhlambe ngiyaba praise or ngiyancoma ukusenza abasenza kumina ukuthi ke cha ngithi ke no benza kahle ukuthi bangifundisa ngasifundo labafana futhi uNkulunkulu wazi ukuthi kwenzakalani futhi uNkulunkulu wazi inhlelo zabo ukuthi kuhamba kupheli ngoba ngempela bona ngabhekana leso simo ngoba bethi ngifile futhi bangiyeka ngoba babona ukuthi ngifile kanti cha mina kunenhloso ukuthi ufuna kwenzakala bese ngikwazi ukuthi because ama video is not ukuthi akhuluma or ama video enza lento eyenzakele but mangakuchazele into eyenzakele lapha is too emotional iyathusa ihlasimile isigazi bayazi abanikazi abayenza lento nabaphehla amanzi amnyama ukuze kugcine kufika ekutheni ngemali ngaleyo ndlela so angizukulanda kumina kodwa bayazi ati-ke ngiyengabona ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ngigcine ngibonge abaphansi ngibonge idlozi ngibonge-ke amathonga yonke indlela ngigcina ngibona so bekwahamba kahle ukuthi-ke ngize ngigcine ngifike nomqondo ukuthi ngiphakamele idlozi so kubuhlungu khona like ubaba uyowalanda ulande uyowangena deep bengekho ready bengekho ukuthi mhlambe ngiready futhi yena akaze bengekho but umuntu njengami bengekho ready ukuthi engaqhamukisa inkulumo njengale yasisadla kamnandi sisahlele kamnandi sa prepare for uhambo esizothatha ngakusasa so akekho be ready manje kuvule eqhamukisa ngiyangithola ukuthi manje ngigcine ngiyajula ngiba deep because ngikhumbula ukukhuluma makazama makayichaza lento ingibuyisela mina ingozi ukuthi ngikhumbule ukuthi kwenzakalani ngikhumbula ukusuka ngicabanga ukuthi ngizoke ngiyichaze lento la kumele ukuthi ngiyichaze khona okwamanje sisasebhizi ngomsebenzi lo okumele wenzakale kodwa ngizoke ngiyichaze ingozi yami ukuthi kwenzakalani nje ngizoke ngiyichaze izobibonisa futhi mhlambe because abaqophike laba baphinde basishuthe baphinde basitshela kuphela senze no manager wami uzokwazi usilekelela ukuthi sikwazi ukuyi-acta lento ibonakale nge-reality ingasabi ngendlela engakhona nge-music video but iveze ukuthi kwenzakalani so ngizoke nginilandise lapho kodwa wakhohlwa thina sokuyekele kumnandi kanjani ukuyekele noma kubuhlungu kanjani umntwana noma onini umntwana umkwazi komqondo uthatha uswazi umshaya yayibona inswazi esizikushayile zingane inswazi zingishayile ziya ngokukhula njalo uyayibona zenzani calela kwezala ziya ngokukhula yayibona la ikona kwaqala kwehlela kwathi angazi kubudize phasini kwashamani Durban sekulukhuni kumanje nje uyabona emehlweni ingqondo iyasebenza awuhambi nge-wheelchair
ngikhuluma nomuntu ophilayo. Ukube babagwaza ngomkhondo ngalo. Kodwa ngoba bakugwazanga bebakubonisa nje indlela. Sazi ukuthi sikhona singoba lapha siye khona wena kufanele uthathe. Ungathi ngiyabonga mntana. Ungathi waye kwenzelana bakushiyelana. Bashiyela mina. Yosala ngqondo. Kakha. Bona kune moment manje la njengoba sikhuluma la khuluma ukuzothinteka indaba lapha la ngahamba khona esibhedlela la ngagcina sengena khona esibhedlela manje khehla lami liyaqhela ichaza lento liyayichaza lona ngokuthi kwayo but okay, inakile but then lona nizama ukungiluleka ngale nto le. So like but yangithinta kakhulu because indlela ichaza ngayo ungenza ukuthi ngibone ukubaluleka kwalomsebenzi lo engiwenzayo. I mean ungenza ukuthi ngi-understand ukuthi kungani kubalulekile umsebenzi engiwenza ngibonga futhi. But then ngivusela amanxeba kakhulu like ngivusela ubuhlungu kakhulu ukukhumbula isimo engagcina ngibhekana naso lapha esibhedlela like mayichaza indaba yokuthi angizange ngihambe nge-wheelchair ngakwazi ukuphuma esibhedlela ngangihamba nge-wheelchair angaluziso ngingaluza amazinyo like ngaphuma ngiphelele ngiyo umqondo nawo waqhubeka wakwazi ukusebenza like ibuhlungu lento manje because ngikhumbula isimo mina ngisesibhedlela ngikhumbula isimo lapha sonke isimo masenzeka ngiyasikhumbula ayikho into engayikhumbuli ngikhumbula ngisho makwenzeka yonke lento ngisetapa ukuthi ngigcine ngikhawatheka ngale ndlela engagcine ngikhawatheka. So uyayichaza lento ukuthi uzama ukungi-alert ukuthi lento engiyenzayo ibaluleke kangakanani. So akekho wrong man, akekho wrong but like inayo wenza ukudala like wenza isimo sokudala so advisor or so ngathi lento isimo sokuthi kwazi ukuthi echaze ukuthi kungani kubalulekile ukuthi ngenze ngiforced futhi like ukuthi umsebenzi uyimpumelelo wenza like it's my first time guys angifuni ukuphika angifuni uqhama isikhathi like it's my first time ngiyaqala ukuthi impilweni yami ngithi mina ngenza into ebalulekile futhi especially thinta amadlozi like it's my first time I don't know how like so like manje ke bengazi ukuthi izohamba izifike kulesimo sokuthi engikhumbuze or ngikhumbule like not bengikhumbuzayo because bengekho futhi akazi but ngokwazi ukwenzakalani uyangikhumbuza ukuthi like ungenza ngifeel ukuthi ukubaleka kwami ukuthi kwamele ukuthi ngithole second chance ukuthi ngiphile ungani futhi idlozi lizimiseleni ngami nesithunywa sami so ubuhlungu lento guys ngikukhuluma